Too much GH. We need to go to Japan. A break and business TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Akwaba shonko koma usabre se waje share too much GHSO. Me think na ama owiso ana ebre aso se friending issues me dey ebeso mo e we fide aso. Me bi for ya ko ensem no emunum. Na no ada during nation address e man peni na akufado di betu bia se si ade je wo mo hwe mu se na COVID-19 yare no Ghana yetimi aboye won mode akun yare na matese apepeso we nu the cases no abba from matese enter that man no so man nti wo bie kwan e de atoa matese school for a free match afie etwemu ye two schools awodo mu atese nti kula no ebetene fie atese school ko ye pasa no sa brede wo bie mu say from the 15th of January call ni mu na no bibia schools awodo no betimi ebie ama school nkwala no etimi asa akọ atoa omadisua eso na no enenam so ama sabre the school ebie the secondary school for the dikan tese nto mu dikan e wo school na Pandai Senior High School Northern Region one more headmaster efa school bie no ne na nkwala no ahokeka esifatie e wo school a wo mo eba no wo de nsem bi abetudwa na ne nsem nia ne se school bia ye bie ye de ato ankwala no eba no wo mu se nkwala de ebi wo ha wo mu super ma fa de ato wo se we wo mo den sa na wo mo te ye bie school amu won na fresh no de wo mo ense da pentem emma na so se ko embe ne ko ne kakra na so ma ka mo no maba na wo no mo abedom na se adusua ahyate na bie mu nso na di ba kwa se hu ni se do se sa de no eboho na so this time around no wo mo ba ye papo no swat kra te se e man kra de ye time man bia wo mo think wo mo mesku ba this man ka wo share equation and percentage ne go okay wo mo ye stop on kra at least say 50% na be through school a move 20 be ye man na say 30 I am but this time around no wo share or share na school nkwala na abe school dodo na akwa emema te say man ka pepe and film no wo mu hwe mu no you hu ye ne say ye ebra ye lockdown bra na te say covid ne ba ya o man peni declare lockdown no go for dodo na no e wo mo te so akwa Northern Region so de na te so wo mo je aware etemtem so no etum ha te say akola wo begun ate so we susu awo okọ ni penifie mu no o mutimi e de ne ma aware no susu sa eno no na akoso a ama ema no school ba no anye fe ate say ebibre na emba yo say ebi mu so lockdown no ntini te say ye for legs bi no mdo mo agima ma te say ebi so afa yefun na no na ama ema no so atia omo embe school no no die wo ka e de atuja Mr. Abubakar no wo ka e de atuja say those say say many nia akosuto but eno no ensi wo bibia ho kwan say wo break school biem eninti ebe ya say wa wari yo say lockdown time no worry yo say wa fa yefo no de wo sire so wo bibia e man teacher wo mo sai wo machi no mo sai school because nyi sen any aware ensi wo mo kwan e wo kwan bia so say wo mo eto madisua eso niti say eno de nsem no eto do say it is our expectation that everybody will come, especially the girl child. I appeal to everyone, whether you are pregnant due to the COVID lockdown or marriage. Education is very important for you. Going forward, this condition doesn't stop you from coming to school. The school is not stopping you because we know the importance of education in your lives. And if you must have the obi biara wa fa yefun no sabre no ati say school don no come house or person want to an addition so no omomodi ya na say won ko report e fama ebelifo so na be ya uni school ba na wo ba no say na sumdie say comfort obenye bi kakra na say de hunye bia say wo ba pen for be ye dem na no obenya ho to na say ne nyinse no bibi bone enkoto no dia no o me sa ade no wo hihye na mo de amom na wo mo so etime be ka adisia for no mo tu etime tu ade ama pave way for man kasa wo mo edache na wo de the same way ebetu do na Ghana for bi ababo tell na ba so pa say ebe bi no ma no say every say vacation na say every beda wo out say won ye bibia won go school
dodo na no mema no tibi da wo kika se twa mo titu mema te se wo mo kodi mpacho agoma ya di nyinsem ba no odu enani abre a wo ndie wo pe school akono wo mo na mo de ya wo mo de mo ta ade mo ho je abortion ma bo no wo yegu na te wo beto na addition so have clean obi a hu bi akọ bibi esi kwa bi but wo mo de nyinsem wo mo ntimi nyi gwa te se wo mo ekura nyinsem ya na pemperi no wo mo efere so ma be fra wo mo afefo emu atese wo mo de mo ye fight tinti na tese sa afere ni nti no wo mo mmesku kura po na akoya se na tese oba no na brabo eto etwa na se na brabo ase ne dachi papa bi anka wo ko school ke be man na se tu etwa wo no e de man ni ti se headmaster na ba ponte na wo hye environment crime se wo ma fayefu o so ma wari o wo mo sa machi emesku na tese wa kire se o ye penipa o ye ba dream part tese wo oye ye dachi wo adrimpa edema enkola ni ti so kan sa pa de no fata abaso de ebi so ka se so kan sa to na ate de wo fa wo so se yenyi se no wo mo nkoso ade wo mo be bia wo mo de bon bra baba bia wo mo nkoso no mo ne na mmom na se ko nka se ntia mpo se kwala ya de mo ma ware ko no enye ne papa mu ni se no the region ko nka se ntia se wo mo school nsem ewunya because akla kwa ware mu no obe school abe sia de kra bo se ne tia ko fie kra ade be pa no de kwa akọ tradition so si because oba so bare dia na se na sudie ni akodare ni kru anti we no na disha no ne papa ben ene betimi akobi anti we dia to kasa abo bi die tia no mo enkwala ya do ma aware entepa so no wombo mochi na ni nia mo no hye mu pa dia entemia headmaster here oda panda isina high school oda beta bonte na ye ne papa mu pa because empempi no nyema bi say ene sisi enkwala na ekwa obe hu no ekwa wie che ne bra ekwa enim na bo hu se ne bra bo aye basa ko nim anye pire na se enwuma ense fata ene wo do hu ehemliti sa disua eboa na ebie ni pa dwen edefa de dachi won na se enunti wo show mu kran se wo so onyi mo se wa bi o sabre square na se ne papa mu ene wo pente be ya kra park buy enter the china to mo advocate for that se emai wa wo mo efa yefun wo mo school kom no wo mo sa mo chimbre school no mo to ma disua so na wo fa yefun kra po enter school mo na se wo mo tibi enwo no fo mo fa ma na abisha no so mo na ni nia mo no e ba ko wie omanyi le papa mu ni tem sa fo me de me nsem no esi no se wo so wa de che efa nsem am de betu de mo ma dia never to me our comment section. Maybe to share video way on all social media platforms. Follow our Instagram, Twitter, so at @TumaGH_. Facebook also @TumaGH within Adana Ama Obusua. Na me ya do my video share my